Chuig champíní fefe dó Antrim in miat le Sligo sa Craobh Sóisir ciúcha fearna thiúcha slán chreanáid sa Leathcheannais nóthú. Chun na Martín a haman trátrachta. Sligeach líonta mé bhgus tearthaí mal Holland inis agus réanann sí gol go fada le de Honsaí ar dóid deanta. Rísteala den darna thuair, skillar dóid ar a curthas te. Brúte an trasna na glád a Honsaí. Kelleher go fáil an. Agus go leor is tí ar mult na stúa inis ag Sligeach. McDaniel inis. Curthas te dró. Duffy leis an ira seo. Seoltas te heici agus an trasna. No Duffy. Curthas te a dró de Honsaí. Sin san coinil. Dé dhéana sí leis, tugadh sí má. Agus tóirí sí fan éireach seoltas te de Honsaí agus sin scór den skyho de Honsaí. Cinniú agus an léithróid inis ag Antrim. Seoltas te go leor baire actual Tuberty gurí sciile leis aine leis an ira seo is te agus crin. Agus ulgur féidir le de Honsaí anna is féidir lena céilde chórach ón club aine Tuberty Janu fósta. Agus curthas te córa Gilligan inis. Agus Duffy wing nascú go maiile céile. Antrim inis a cosint go dóin. Agus baspa fáscail sin inis agus an deir seoltas te. Curthas te agus crin an trasna ó McDaniel. Inis iad a Cluiche Fried Marie O'Neill. O'Neill te go mai an sin a winterás go fáil leici. Ag brúhan tosaí inis Marie O'Neill. Leahí hían Marie O'Neill leis níor seoltas te go cóla Marie O'Neill. Over the couple Janta Aki. Agus Antrim Rísteala Buaicphointí ag Animal Holland iad a Cluiche Fried. Cool Bedger John Marie O'Neill trasna na chul. Rona Devlin gurí sciile leis. Marie O'Neill agus í an in sanach card go jeru. Dana cool Buaicphointí Aki. First G ag jeru in the Rona Devlin. Agus Smith will cool inis in Sligo and Jiggler Ryan Smith. And call a call and shot. And then curthas tehan sin. Anya Devlin a chat them out. Irak Della. Duffy leis an ira. Seoltas te agus Cluiche has an anga. Test Berdenish. His an Cluiche seo agus Bjorken sin Cluiche. Duffy leis an Craobh te has an anga. Agus iad chat. Ciara Walsh chat Fried. And pass took him out. Sass to galore. Le Buaicphointí seo tagan siad an cúile agus is te an trasna O'Neill de Hanagas te. Agus de réir a chéile Sligeach brúhan tosaí fagan si spás agus Monaghan ag gurí seo chríicnú le snas mas féidir. Monaghan ag gearús te na cúil. Monaghan leis níor seoltas te. Rísteala ó Giasau ag gibhín Monaghan. Cúile an seo ag gúnáis ag gibhín Monaghan. Monaghan a ríiste hana can tosaí agus Antrim leis an cúil. Agus iad a chrídne an Cluiche seo le snas agus le fuir agus le sastach der fad agus an ceildirú dul faoi lean seoil an seo.